Il-fortifikazzjoni storika ta' Sant'Anġlu fil-Birgu inbidlet fi pjattaforma unika minn fejn daw kollha preżenti setgħu isegwu reenactment tal-era Franċiża f'Malta. Matul il-jum aktar minn 250 reenactor minn madwar l-Ewropa taw ħajja lil-Forti għall-attività Garrison Life During the French Blockade li matula ħadu lil dawk li attendew lura fi żmien għal perjodu ta' bejn l-1798 u l-1800. Il-kuratur Matthew Balzan qal li din l-inizjattiva bi prezz imnaqqas bejn id-9 ta' filgħodu u l-11 ta' filgħaxija ikkommemorat il-220 sena mill-wasla tal-Franċiżi f'Malta. Kienu jirrikrejaw ħajja ta' soldat f'dak iż-żmien, ġifieri min kien hawnhekk se jara lis-soldati jieklu, natfu l-uniformijiet, l-armi tagħhom, jippraktisjaw id-drill, jagħmlu duties ta' guarding, sentinelli, eċċetera. U apparti minn hekk qed tkun tista' tara l-fortizza kif kienet tkun mamra bis-soldati dak iż-żmien. Fost reenactors kien hemm Paul Remes minn Baden-Baden fil-Ġermanja. We are invited to make, for example, some battle reenactments or reenact how French soldiers in the fort are living. And for sure we're also doing some parades and celebrating the 220th anniversary of the invasion of Malta. L-istess esperjenza kienet jgħixha reenactor Franċiż Deligond li għalih kellha sinifikat iżjed speċjali. Dan għaliex kienet jirrappreżenta żewġ membri fil-familja tiegħu li 220 sena ilu kienu f'Malta jiġġieldu lit-truppi. It's an honor for me to come in Malta to commemorate a part of life of history of my family. Libes uniformi bis-salib Malti u medalji li ntrebħu minn familtu stess qal li l-aħħar li ġie Malta kien 18-il sena ilu u nota li bl-istorja rikka u l-kultura ta' pajjiżna Malta qed tiġbed lejha ammont ta' turisti bla preċedent. Malta became a tourist island. Tal-istess fehma kien reenactor Ġermaniż li nnota x-xogħol li għaddej f'kull rokna tal-pajjiż u qal li Malta qatt trid tkompli tiżviluppa. It's very, very beautiful. It's a nice uprising country. And I'm sure when I come here in about 10 years, it's will be got a completely new face.